I veliki pozdrav svim došli u moj videoklip na mom YouTube kanalu. U današnjem klipu za vas imam još jedan tutorial, a to je tutorial, to jest recenzija programa za Android, to jest mobilna verzija programa Videopad Video Edit. Mi smo ovaj Videopad Video Editor program već testirali samo za računar. U današnjem klipu ću predstaviti džepnu verziju, to jest mobilnu verziju. E sada, kako dodati file na video traku i da edit? Probitno morate da oformite novi projekt. Idete na opciju Add. Tu možete dodati da li želite video, tu ću vam pisati da li želite dodati video, da li želite dodati muziku, fotografiju, snimljeni video, neki slajd ili tekst. Vidite na opciju Add video ako želite dodati video. Onda dodat ćemo ovaj Clash Royale klip koji će sve dana ugledati sutra. I tu imate dve trake, video overlay i audio overlay. To jest, na jednom traku se reprodukuje video, a na drugoj traci se reprodukuje audio. Naravno, vi taj audio može također mutirati, znači da se klip pušta normalno, ali da nema audija, a možete također i taj audio da pustite, a da zamutite video. Naravno, vi traku možete zoomirati, to jest uvećati na veće delove taj video, tako biste bolje izeditovali. Onda sad ću vam pokazati još neke funkcije ovog Videopad Video Editora mobilne verzije. Možete da duplicirate klip, onda imate neke efekte poput rotacije video klipa, onda imate da zoomirate klip na određeno mjesto i određeno vreme i tako dalje. Onda imate da poboljšavate audio, također ovdje možete snimati i audio. Samo idete na ovu crvenu opciju da piše rec. Tu kliknite i vi počnete snimati audio. Kada želite da stopirate audio, idete na opciju ovog kvadratića, a da pauzirate audio idete na opciju gdje piše use, s dvije uspravne linije. Onda imate nekoliko efekta za audio koje vi želite da ubacite. Naravno, vi ćete to da izaberete. Onda možete sačuvati video tako što idete na opciju save video. Onda piše vam da izaberete kako želite da predstavljate video, da li želite u vidscreen TV, onda da li će on ići na YouTube, da li će ići na internet video i tako dalje. Vi izaberite najbolje custom, onda možete da izaberate format fajla, to jest format vašeg videa. Meni je izabrano već MP4, onda možete izabrati rezoluciju, meni je izabrano u 720 piksela, to je 720p, ali vi možete poboljšati na 1080 piksela, to je 1080p, i zatim da bi sačuvali, to jest renderovali, idete na opciju Create. Onda imate ovdje gdje želite da vam se video sačuva i zatim imate na opciju OK. I tu vam se video eksportuje, to jest renderuje. To ćete morati sačekati neko vreme. Onda ja mislim da ovaj Videopad Video Editor mobilna verzija ne ostavlja njihov link njihove kompanije, kao što radi Video Show ili ti Power by Director. Onda imate još neke opcije. Kako idete na opciju Option, imate sve o ovom programu koji, naravno, možete kupiti punu verziju tako što ćete otići na opciju Buy i tamo naći. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe, vidimo u sljedećem klipu, u sljedećoj tutorialu, u sljedećoj priči i u sljedećoj stvari vezano za igricu.